Ассаламу алейкум, мерабаны сайғылы АТР телеканалының телесерджілері яйнымызда мақсус яйны сейретесін, зира Туневын бұтын күн сізге илян еткеніміз кебі бүгін Украина қытасындаки геническ шерінде екі дәне семердешімізні, екі Қырым татарыны махкеме етілер. Асылында мана пек бойлы алышықын дегіл бұл сөздеріні хусусан геническте өткерілгенін айтмаға, біз яйынларымызда алыштық эксериетінен іште Қырым татарларға қаршы япылған баспынтылар, махкемелер вейләхре ишғал етілген Қырымда өткерілгені üçün іште кенеде айтмаға істейім ки ишғалжілер махкеме етілер деп, фақат бұл кере не язық ке бойлы олмады. Бұл кере не язық ке екі Қырым татарыны геническте махкеме етілер ве хусусан Қырым татарларының ақларыны қорчағылаған семердешлерімізні махкеме етілер ве әлбетте ки біз бұны айдынлатмасайдық olmaz еді. Демек, Дилевер Ягяевна ве Сейтумер Абдултаировна бүгін геническте саат 9-да оларының махкемесі башламасы керек еді. Оларыны қануни қожалық фаалиетіне тіренуде қабатлайлар. Малюм олғаны ки оларға қаршы даваның açılması тежшебісінде, демек, авантаж деген АЗС идаречісі Надежда Аникеева бұлынды. Бұны Украин ве Қырым татар фаалері АЗС'ны қамачав еткенінден sonra İşte bu Kamachaf etkeninden sonra bu onu demek açılandırdı. Fakat açılandırgan şey başka şey oldu saygılı dostlar. Zira bu degen işte Nadejda Anikeyeva Kırım Tatarlarga karşı böyle ksenofob sözlerde bulunğayını еді ve bu avantaj idarecisinin yapkan bu gibi sözlerine karşı elbette ki Kırım Tatarlar sükunetini saklamadı ve böyle suskun kalmadı. Bu Надежда Аникеева işte айтқанына көре санкидешсін işte Сталиннің өлгеніне yanıqlay, çünkü eğer Stalin olsaydı Kırım Tatarlarını Özbekistan'a sürgün etmek mümkün edi degen böyle sözlerde bulundu ve bunu elbette ki bu sözler Kırım Tatarlarını çok açıklattı ve onlar 5 Mart günü bu AZS'ni Kamachauga çıktılar ve böyle piketini onlarca Kırım Tatarları, hususan asker vatandaşlık teşkilatının temsilcileri, pervasız olmayan Ukrayna failleri bu Kamachavni teşkil ettiler. O yerge yani hadisenin yüz bergeni yerine polis kadimleri kelip çıktı ve bu pikette iştirak etken Kırım Tatarlarına karşı protokollar tızdı. Fakat şu sırada bu gibi ksenofob sözlerde bulungan Nadejda Anikeyeva'ya karşı ne yazık ki hiçbir tahkikat başlanılmadı ve iki Kırım Tatarını semirdeşine karşı cinayi dava şimdi açıldı ve bu cinayi davanın mahkemesi bugün Genическ rayon mahkemesinde ötkerilmesi planlaştıra. Bizim muhbirlerimiz hususan meslektaşım Şevket Namatulayev de anda şimdi buluna ve onlar canlı yayında bu yüz bergen hadiselerini aydınlatmağa hazırlar. Yani şu sebepten bize mahsus yayınımız şimdi ötkerilmeyen rejissörlerimizin şimdi anda hususan şu saniyeler genическте yüz bergen hadiselerini göstermege rica ettim ve şimdi Şevket Namatulaev'nin da göremiz. O bizlerge tarif etmege hazır. Anda ne kadar insan toplaştı. Ne ola Şevket? Selam aleyküm. Dinleyimiz seni bizlerge haberlerden tarif et. Алейкум селям, ана шымды көргеніз кебі артымда Геническның район махкемесі ве көресіңіз байрақларынан ватандашларымыз топлашты. Украин милли байрақларынан, Қырым татар милли байрақларымыздан ве екі махкемеге желп етілген ватандашымызға қол тұтмаға келділер. Білеміз ки екі ватандашымызны Дилевер Гафаров 23 yaşında ve 30 yaşında olған Сейтумер Абдултаировны şirketinin kanuni işine keder etkенінде қабатлайлар. Bu şirkette Қырым yönelişinde Қырым tarafına gitken yaqarlıq noktası zapravkada demek bir aksiya geçirgenlerinde қабатлайлар. Sanki dersin onlar bu zapravkаны blok etip bir tehlike getirgenler bu şirkette çalışkan insanlarga ve şirket mana mahkemege berip dava başlatkan da ve mahkeme şimdi vatandaşlarımızın qabatını belgilemek gerek. Qabatı olsa ularını 5 yılga kadar azatlıktan marum etebilirler. Bu elbette bunda yaşagan cemaatini ayretте kaldırdı. Demek bu leşeler olğanı pek açıklattı ve insanlar toplaşıp öz narazılığını bildirmege istey ve bilemiz ki hepsi hadise bu yakarlık noktasından
Evvel olgan şeyler bu yakarlık noktasının yol başçısı çeşit pisçiler bizim halkımızga karşı yazganda ve insanlar bu sebepten barıp bu yakarlık noktasını blok etkenler. Şimdi Херсон регионal meclisinin yol başçısı yanımda. Lenuraga mümkün olsa sizden devam ettik. Lenuraga mana görüyoruz ki insanlar toplaştı. Esasen insanlarını ne açıklata? Mahkeme ya da ondan evvel olgan hadiseler. Bu mahkemeden evvel olgan hadiseler elbette açığını çıkardı herkesine. Bu bizim aktivistlerimiz Dlaver Yagyayev ve Seytumer Abultayırov cemaatle beraber olar da çıktı. Çünkü o Dlaver bu yakarlık noktasında çalışaydı, işçi olup onu da işten boşatkan edi. Bu Anikeyeva degen bir Nadejda da bir familiyası var Skrinetskaya. Skrinetskaya Anikeyeva. Bu Facebook'ta Anikeyeva dep yazılı ama ozun böyle pasport boyunca Anikeyeva degen bir Skrinetskaya degen bir familiyası var, soyadı. Ona karşı narazılık bildirdiler. Çünkü o Facebook'ta çok pis laflar yazdı halkımıza karşı. Onun için bu ballar da işten boşatılgan için onlar da narazılıkını göstermeye istediler. Evet, şayk orunda çünkü bu evvelden başta bir böyle pis sözler yazılgan edi, son işten de boşatılgan edi ballar. Onun için cemaatimiz elbette bundan razı değil. Onun için mında çıktı. Daha ziyade çıkarlar çünkü bu bir sözge kelmeseler ya da adaletli öyle bir karar çıkarmasalar bu adamını özünü mahkemeye vermeye gerek, onu bakmak gerek. Çünkü Balar yapkan yazıları için şimdi bir tahkikat ötkürülüyor mu следствие ya da daha bir netice yok? Haberimiz yok. Anda arizalar yazılgan edi, materyaller verilgen edi ama bir iş yapılgan görünmüyor aslında. Son öyle bir көріне bu Kırım Tatarlarga karşı söz kelgende olar hepsi bir böyle faal iştirak eteler. Bizni tutmaga, kapatmaga bakalar ama böyle Anikeyevalar, Skrinetskayalar olganda aslında gözleri bir şey görmey, bir şey eşitmeyler, bir adaletlik yok. Hakikat yok. Onun için halk da çıktı. Mahkemede neler bekleysiz? Davan toxtatabilirler ya da hukum da çıkarılabilir. Onu bilmeyeyim nasıl karar çıkaracaklar ama akılları yerinde olsaydı başta bir bu nokta yakarlık noktanın başlıkları olar bundan değiller. Olar başta bir kelime gerek ediler. Bu GZOT Kodeks Законов про працю degen bir zakon var işte. Onun boyunca başta bir komissiya tizmek gerek edi. Bu balalarını çağırmak gerek edi. Onu öyle işletip bir kararga gelmek edi. Onu bir şey yapmadılar. Anikeyeva'nın sözüne bakıp işten boşattılar, kötep atıldılar. Böyle bir haksızlık işte. Ben öyle belirleyeyim. Bu demek dava bakılmay. Bu screenshotlar da var, politsiya ona bir şey demedi. Haberimiz yok nasıl bakılganını. Çünkü vakit geçti ama bir haber gelmedi. Bu screenshotlarını bergen adamların şu arizalar yazgan. Yakarlık noktası blok etilgen edi. O vakit vatandaşlarımız nasıl maksadı edi? İşini toxtatmak için ya da o kadın işten boşatılması. Göstermek için. İşini toxtatmak için değildi. Bu bizim ne demek hükümdarlarımız işte. Onlar kelsin, baksın ne olganını baksınlar ve bu adaletli çözülmesini için böyle bir celp etmek için böyle bir aksiya geçirilgen edi. Bu vakit rayon yolbaşçılığı da keldi, bir şey çözülmedi o vakit. Keldi ama yapkan işi görünmedi. Şevket ağa, iştesizmi meni? Eştem. Şunu soramağa isteyeyim. Belki siz Lenur Beylumanov'dan da sorasınız. Aslında bu Satkın Seytumer Nimetullayev'nin bu avantaj yakarlık noktasına bir alakası var mı bu Nadejda Anikeyeva'ga?
Ну, bu vaqtda ma'lumotimiz yo'q, uni da o'rganmega tirishariq, belki bardir. Şimdi beka mahkeme devamında ya da mahkemeden so'ng o'rganmega tirishamiz ve shuni qayd etmek isteyim, bugun mahkemenin ilk toplashuvi, demek hazırlanıp basamağı, şimdi iki taraf tek tanış olacak davanyan olgan delillerden so'ng demek gelecek mahkeme toplaşuvlarının kunları belgilenmek gerek ve gelecekte belki bu yılın sonuna kadar belkimde olar toplaşuv, belkimde olmaz, belkimde gelecek sene bu bayram tatillerinden so'ng devam etebilir. Mabuslarının birini Marlen Jirbinov temsil edecek mahkemede. Biz onun da laf etmege tirishariq. Ama şimdi çaremiz olsa biz mahkeme binasına kirmege tirishamiz. Çünkü mahkemege evvelden ariza berdik de. Bizden da keçirip canlı yayında göstermege tirishamiz. Onun için şimdi bir intiluğumuz olacak da mahkemege kirmege hepsi kadının bağlı karar alsa razılık berse çıkarmağa. Çünkü biraz öyle ayrette kaldılar. Ne için siz mıda canlı yayın göstermeye istesiniz de bu mahkemecinin katibi arizanı kabul etkende. Onun için kireceğimiz de şimdi daha bir kere sonra bakarak da belki de bizim arizamızı kabul eterler de ve canlı yayında göstermege imkanı var. Olmasa yine de biz azbarga çıkıp ve insanlarla sübetleşmeye tirishamiz. Şimdi ise mahkemege kirib bakayıq. Ya mahkeme saat 9'da başlaması gerek edi. Benim bilgenime göre Mahkeme 9'da başlamak gerek edi. Şimdi iki taraf kırdı. İmayıcı tarafı da kırdı. Ballar da kırdı. Kimle mahkeme etiler. Ve şimdi mahkemeci çağırmak gerek. Çünkü sekreter olsun. Şimdi biz mahkemeye geçiyoruz. Biz seyretemiz zaten sizlerini göremiz. Polis hadimleri kura. Мен пытаем. Да, меня записали. Там. Şimdi mahkemeye kirmege tirishamiz. Teshkurov rejim obyekti olgani uchun şimdi herkesin sıcağını keçiriyorlar. Mahkemeye kapalı rejimde o'tkaziladi. Ve kimseni binaga insanlardan keçirmaydilar. Teşkirovdan keçe bizim muhbirlerimiz. Şimdi Teshkurovdan şimdi keçemiz. koronavirus tedbirleri galiba var ama bana adi kelgen vatandaşlarımız, yani destek etmege kelgen vatandaşlarımız kirip olamayacak. Doğru mu Şevket ağa? Yok, ularni kirgizmaydilar kapalı rejimde de. Bile mahkeme açık rejimde ama bilgine göre pandemiyadan bağlı mahkemeni kapalı rejimde bile geçirirler. İnsanlarsız. Demek advokat ve mahkeme etilgen bağlar indi geçtiler. Keçirdiler sizni galiba. Bunu da geçirir. Şimdi pasport malumatlarını yazarlar da. Aha, anladım. Ya buna takminen ne kadar vatandaşlar toplandığında toplaştı? Bilgenime göre, tahminlerime göre 50'den ziyade. Bu da Novoalekseyevka'da insanlar toplaşıp maşinanen böyle kolonanen beraber geldiler. Operatorni bekleniz Şevket ağa. Operatorımız da şimdi onu O aşağıda tura biz sizni görmeye kaldık. Şimdi ikinci katka ko'tarilamiz de mahkemeci odasına. А скажи, пожалуйста, где зал заседания? Ну, занял вот номер. Уже идет? Еще нет, судьи еще нет. Ага. А стороны зашли уже? Сторона зашла, да, ознакомливаться с делами. Угу. А мы можем пройти? Да, мы ходатайство подавали. Я думаю, что при нас должны рассмотреть. Я думаю, да, но когда зайдет судья, на данный момент пока там Ага. Мына şimdi İmayıcı tarafı Kırım Tatarlarına beraber mahkeme salonuna kirgenler ama da mahkemeci kelmegen, ular dava materiallarına tanışılalar. Dava materiallarını o'rgangende advokat şimdi biz onun trendi bir vagonda keldik, tilaf etip, o da anglata. Anda olgan qabatlar, demek bile bir yaramazlıkka kadar çekmedi, demek bile huliganstva da değildi ama
көремізге ватандашларымызны бүле шirketінің фаалиетіні тоқтатқанында қабатлайлар ве бұл мадде бойынша ватандашларымызны 5 жылға қадар азатлықтан марум ете білелер. Ciddi madde. 206 madde men bilgene. Mahkemece kelgen anlamadım. 206 maddege ko'ra shimda mahkama etejekler vatandaşlar. 206 madde ama bunda da ikinci kısmı çünkü ikinci kısmı olgan için eki ve çokça insan bir hareket yapsa demek ikinci maddesi anda mesuliyetlik de daha ciddi ola. Misal olarak birinci kısmı olsa anda ya da para cezası olabiliyordu. Ama bunda eki ve ondan çok insan iştirak etti de bu hareketlerde demek ki ikinci kısmı kullana, ikinci kısmına göre 3'ten 5 yılga kadar azatlıktan marum edebilirler. Onun için gerçekten de böyle bir hareket oldu da vatandaşlarımız öz narazılığını bildirmek için toplaştılar. Bu kadın aytkan pis lafları için böyle bir afu sorasın deyip ama o da olmadı. Demek göremiz ki endi aksine bizim vatandaşlarımızın qabatlaylar da onlar ise bu hareketler toxtatılmasını talap etmeye tırıştılar ve bu kadın işten boşatılmasını ve aytkanlarına göre şimdi Lenur Ulimanov ne laf etti kudadi asıl da maksat yok idi. Demek şirketinin faaliyetini toxtatmağa ama bu qabatla fisikasını baksa qanda yazıla demek Kırım Tatarlar kelip maşinalarını blok etip saat 12'den yanlışmasam 5.30'a kadar yakarlıq noktasını blok etkenler ve insanlar demek kırıp maşinalarını yakarlıqla toldurup olamağan demek bunu köreler işte faaliyet toxtatıluf gibi tanıylar. Ama bir zarar hakkında bu qabatla fisikasında yazılmağan. Ve потерпевшая сторона zarar көрген taraf ama zararsız, maddi zararsız ama zarar көрген gibi tanıla bu avantaj еді yakarlıq noktasının şirketidir. Bu ofisi Kiev'te yerleşiyor ama demek bergenler ve Lenur Ulimanov ne laf etkende o da aytkanına göre bu kadın anda çalışıp pis sözler aytıp milletler ara kergiliğine ketirebilgen sözler aytıp ama bu yakarlıq noktasının yol başçılığı onu ve anda çalışkan Kırım Tatarlarını işten boşatılgan Kırım Tatarlarını toplaşıp bir muzakere geçirip bir anlaşılışa kelmek için kelişmegeninde aytalar. Ama görüyoruz ki endi Kırım Tatarlar mahkemeye celp etildi ve insanlar umut etedi bu anlaşmamazlık deyip ve bu mahkemede toxtatılar deyip ama bekleyeceğimiz tek mahkemeden son şimdi birinci basamağı geçecekti. Advokat aytkanına göre bir talay kanun bozulları var bu qabatla fisikasında. Şimdi onlarını da aytmak, prokuratura tarafına aytmak. Belki şimdi bugünkü basamakta da davаны kenedi prokuraturaga qaytarabilirler ve son belli olacak, bakılacak mı, yok mu? Şevket ağa, mına şunu aytmağa isteyim. Belki siz de menен razı olursunuz. Zira biz daim yayınlarımızda işte işgalcilerinin işgal etilgen Kırım'da bizim semirdeşlerimizni, vatandaşlarımızını esassız davalar boyunca işte qabatlavlarını aytamız, aydınlatamız yayınlarımızda. Fakat mende şimdi böyle bir dejavu mevcut. Çünkü ekseriyetle biz bunu işgal etilgen Kırım'da yapılganını aytamız. Fakat bu sefer işte iki Kırım Tatarını mahkeme eteler dep aytkanım vakit işte Ukrayna kıtasında bunun ötkerilgenini aytmak biraz tilimde çevrilmiyor. Çünkü biz bunu beklemiyoruz ekseriyetle kıtada yapılganını. Ekseriyetle bu işgal etilgen Kırım'da yapılan işgalciler tarafından. İşte Kırım Tatarlar özlerinin aklarını korçalasa, bilmem bizlerge karşı böyle yaman pis sözler aytılsa biz çıkamız işgal etilgen Kırım'da vatandaşlarımız çıka piketlerge aklarımızı korçalamak için ve ve eğer anda bu baskıntılarının neticeleri anlaşılsa, zira anda işgalci hükümet mında pek anlaşılmay kalasız nasıl düşünüyorsunuz? Gerçekten men de bana şimdi hatırlayayım. Cuma günü zamanını alып barganda saat 9'da Kiev vaktine zaman çıkanda men de bu haberini aytkanda vatandaşlarımızın mahkemeye celp ettiler dep men de bu endi avtomatik şekilde işgalciler dep aytam ama demek evvelden hazırlanmagan edi ama endi tilde bu kaldı çünkü tek işgalciler böyle baskılar yapar ama görüyoruz ki Ukrayna kıtasında da böyle hareketler yapıla böyle ve görüyoruz ki yapıla bu ikinci taraf demek mahkemeye bergen ve bu kadın bilgenimizge göre böyle bir levaya opozisiya degen
фырқа темсілжісі ола. Бұл фырқа да ескі коммунистер фырқасы. Демек, Украинада оларны ясақ еткен соң, олар енді башладылар чешіт башқа фырқалар тешкіл етмеге. Бұл қадын да бұл фырқаның векілі ола екен. Кечкен сайлауларда, мына ерлі сайлауларда бұл қадын бұл фырқадан намзет оларақ, депутат оларақ көстерілген, ама білгеніме көре сайланмаған, ама фәалиетіні девам ете. Білеміз ки, не үшін бұл қадын бұле Сталинны мақтай, демек мана сізні сүргін етежек шымды Сталин жоқ деп бұле язықсына екен. Аңлайық не үшін япқаны, демек бұл коммунистик фырқасының темсілжісі олған сон, өз векілеріні мақтай жақ, әлбетте бұл режим халқымызға қаршы япқан шелеріні девам етірілмесін істейжек. Үшін бұл әрекетлер ем Қырымда да ола, ем бұнда да ола, чүнки бұл режимден қалған адамлар да чалышалар. Onun böyle qarşılıq bizim xalqımızға qarşı olacaq, ular аңлайлар. Biz böyle birligimiz бар, ve belki bizni da böyle açılatmak için ve аңлайық ki bu Qırım yanında sınırda olgan demek Genichesk rayonu Çangarda olgan vaqıya Qırım sınırında demek böyle bir destabilizasiya için de yapılabilgen bir şeydir. Şüphesiz zaten o vaqtlarımına sizin... Aha, mahkeme mi başlaydı? Yoda Qırım ya da galiba. Bu salonda mahkeme olmak gerek. А судья еще не пришла. Ага. Şimdi mahkemeci muzakere odasında eкен, belki de bizim arizamızın bakadır. Mına şimdi pencereden görebiliriz. Genichesk'te qar yağa, hava soğuk. Vatandaşlarımız bayraklarla tura ama bir talay politsiya xadimleri de evvelden galiba bildiler. Vatandaşlarımız gelecek olganını ve ular da bekçilik ete bir kaç maşinanen Karavullaylar. Maşinada oturup çıkaralar. Ular da oturup çıkaralar ne olganın, ne zaret eteler. Ama bir de bir provokatsiyalar yok. Vatandaşlarımız hem devlet bayraklarının hem milli bayraklarının mahkum etilgen vatandaşlarımızga kol tutmağa geldiler. İşte yerli meclis azalarından gayra kim da kelip çıktı? Bilmeyeyim, belki asker teşkilatının temsilcileri, işte vatandaşlık teşkilatının temsilcileri ya da başka asker temsilcileri de var, ato veteranları da var. Ular da geldi çünkü bu narazılık aksiyasında hem asker cemaat birleşmesinin azaları iştirak etken edi, hem yerli cemaat, hem ato veteranları, Aydar veteranları olsun. Ular da anlap olamay ne için demek bu iki Qırım tatarı celp etildi. Çünkü anda bayağı adam var idi. Kalkanların etmediler de celp etmediler ama iki adam celp etilgenini anlap olamalar. Ne için bu insanlar saylandı. Ama bazı insanlar dedi belki aynı bu adamlarının, bu kabatlanganlarının maşinaları yakarlık noktasının kırışında turaydı. Başka maşinalar ise biraz çette turadır deyip ulen saylaganlarını anlatalar. Ya da böyle hatik şekilde de seçilmesi imkanı var. Bu kapı артында mahkeme olmak gerek başlamak. Ama Суддя знаходиться на речі кімнаті. Ага, Вона зараз вийде і запросить вас. хорошо. Або ну скаже своє рішення по поводу з приводу. Да, сейчас рассматривают наше ходатайство. По поводу щоб Съемки. ви зайшли. Да. Да. Зал заседания здесь. Да. Да, мы ожидаем. ne değil? Мына шымды айтқанларына көре, біздің аризамыз бақыла, біз бердік, mahkeme салонында hem foto, video çekilmesi için ve imkan olsa canlı yayında göstermege ve evvelden айтқан edім, mahkemecinin katibi biraz şaştı, demek ne için Kiyev'den demek geldiniz bunda canlı yayın göstermesiz, demek ne yerde göstereceğiniz ben anlattım, demek ATR telekanalının saytında göstereceğimiz, ATR yayında göstereceğimiz. Ama bilmeyeyim nasıl karar alınır dedi ama bakalar. Bilesem razılık vermege istemeyecekler çünkü böyle açık aydın gösterilmesi için ama biz anlattık çünkü bu pandemiya çarda toplaşkan adamlarını kırsetmeler onun için en olmadan bizni kırsetti bizler demek çıkara böyle cemaat korer deyip mahkeme böyle açık olganı her taraftan için ne bilesem mahkemeye bizim tarafımızga karar almak gerekler ve bizni geçirmek gerekler. Yani Şevket Ağam'la mahkeme %100 ötkerilecek. Yani mahkemenin ötkerilmesi ya da başka kunge geçirilmesi ihtimali endi yoktur. Mahkemeci toplaştı ama biz gördük ikinci taraf da geldi, şikayetini bergen taraf da geldi.
мабуслерні қоршалай жақ адвокат та бар, бір мабустың адвокаты бар, екінші шымда адвокатсыз, екінші Сейтумер Абдултаиров шымда адвокатсыз, Зелевер Ягеевтің адвокаты бар. Демек, үшін махкеме %100 олмақ керек, ама евелді айтқан едім, бұл евелден бөле азырланув басамағы екі тараф танышажақ, демек, насыл делелер бар деп, бұл дава черчевесінде топланған ве кележек махкеменің, демек, енді ilk топлашув не вақыт кечірілежегіні ве махкеме тертібі белгіленежек, кім бұрынжы башлайжақ делелеріні тақдим етмеге имайжы тарафы яда қабатлайжы тарафы. Демек, біле суалер бүгін чезілмек керек. Асылда бүгін мұнақашалар олмайжақ, демек, тарафлар ось қабатыны яда делелеріні тақдим етмейжеклер, тек бақажақлар насыл делелер топланды, ве екі тараф разымы yok мы топланған делелерінен ве махкемежі бақмақ керек. О делелер етерлі оларақ таныса ве махкемені демек, белки ярынға, яда бұрскүнге, яда енді январының бұл тәтелерден сон белгілей білі. Ама адвокат айтқанына көре, бүгін тек азырланув махкеме топлашыбы ве чоқ девам етмес. Onun de şimdi düşünemez. Geçirirler mi yok mu diye. Ya şimdi şunu soracağım. Mahkemede işte mahkemeye etilgen bizim vatandaşlarımızga şimdi hangi bir karar alınması lazım? Çünkü bundan evvel benim anlaganyma göre onlarga karşı cinayi dava açıldı. Fakat onlar evde ediler ya da değil ya da şimdi böyle sınırlanıp usulunu belgilemek gerekler. Yok, sınırlanıp usulü şimdi belgilenmez. Dava da yazda başlanған еді. Yanlışmasam ya da iyun ya da iyul ayında demek endi qabatlab da vaqt taqdim etilgen edi, mabuslarga berildi. Demek ular tanış olsun deb, ama mahkemede bir qadı dengishken son ikincisi ve bu bazı prosedura meseleleri var. Yangi qadı tayinlenmesini beklegenler ve şimdi mına endi dekabrning sonuna kadar keldi ve qabatlab vesiqasında demek yazılgan işte bir sınırlanıp tedbiri belgilenmedi deb ve şimdi de belgilenmez. Şimdi de belgilenmek gerek mi? Ular evde, o'z işlerinin uğraşa ama böyle taqiqat çağırğanı vaqt ular kelediler. Ve ular da anlap olamay, işte kanunga zıt kelgen hareketler yapmadık de tek bardık bu aksiyada oldu, qasılda bile chetde turduk deb, ama nechundir ularni jelp ettiler. Bugün onlar mahkemede iştirak edecek, doğru mu? Ленур Үліманов айтқанына көре, яқарлық ноқтасында çalışқан бала, оны да bu яқарлық ноқтасының yolbaşısı işten boşatқан. O da işten boşatқаны bu içtimai aqlarda yazған yazılarından son bular da biraz Alo. Bağımız üzüldü. Ne yazık ki Şevket Ağanem biz daha bir kere işte onun bağlanmağa tırışacakmız. Aytkanına göre saygılı arkadaşlar, ben daha bir kere aytıp keçeyim. Şimdi de mahkeme başlanılmadı. Bizim muhbirlerimiz, meslektaşım Şevket Namatulayev operatorunun beraber şimdi Genический rayon mahkemesi binasında bulunalar. Hususan mahkeme ötkerilmesi lazım gerek olgan odanın kapısı yanında bulunmaktalar ve anda yani mahkemede iştirak etuf için böyle bir arizanı bergeler mahkeme idareciligine ve hususan şimdi kadı bu arizanı közden keçire eken ve neticede ya razılık verecek bizim muhbirlerimizden mahkemede iştirak etuvine ya da aksine işte red edecek ve vatandaşlarımızga hususan işte bizim muhbirlerimizge kiriş yasak etilecek. Zaten işte anda kelip çıkan birçok bizim semirdeşlerimiz Şevket Ağa'nın aytkanına göre anda onlarca Kırım Tatarları toplaştı. Pervasız olmagan Ukrayn faalleri toplaştı. Asker vatandaşlık teşkilatının bazı bir temsilcileri de kelip çıktılar. Zaten beraberlikte işte o videolarını korduk. Vatandaşlarımız işte Kırım Tatar bayraklarının, Ukrayn bayraklarının kelip çıktı. Fakat onlarını mahkeme binasına yollamadılar. Mahkeme oturuşu açık olsa bile işte koronavirüs pandemiyası sebebinden böyle manalarını bildirip mahkemeye kirişini yasak ettiler. Sadece bizim muhbirlerimiz ikinci katqa көтеріліп oldu ve hatta şimdi bile onların arizasını kadı közden keçire ya reddedecek ya da razı olacak. Onların mahkemeye kirmesini ve mahkeme ketişatını aydınlatmasına. Zaten mahkeme oturuşu saat 9'da başlaması gerekti. Fakat şimdi saatқа bakam 9'nu 40 dakika keçeki vakti boyunca işgal etilgen Kırım'da енді onu 40 dakika keçe, yani 40 dakikalığa mahkeme keç kala. Ne sebeplerden degen böyle sualini koyacak olsak çeşit farklı sebep
себеплер yüz бере біле ve олардан en esası ola bileceği bu elbette ki işte vatandaşlarımızın bu narazılığı da olabilir. Çünkü Kenne'de bu narazılıklar, protesto aksiyaları ve ilahri hukuk korçalayıcı organlarına böyle bir baskıntı ve korkutuvunu da sala bile biz bunu göremiz ki Şevket Ağa'nın da aytkanına göre onda bir şaşkanlar ne için işte Kiev'den bir telekanal gelip bu hadiselerini aydınlata. Ya ne için aydınlatılmasın degen sual de peyda olur. Çünkü bizim vatandaşlarımızın esassız şekilde şimdi mahkeme etiler ve anda bir Kırım Tatarlarının akları bozulsa, Kırım Tatarlarga karşı baskıntılar yapılsa, ATR telekanalı Kırım Tatarı olarak mutlaka anda bulunacaktır ve mutlaka bu hadiselerini aydınlatılacaktır. Çünkü zaten bizim vazifemiz bu, bunu sizlerge göstermek ve Kırım Tatarlarga yapılgan, Kırım Tatarlarga karşı yapılgan faaliyetini aydınlatıp buna bir tokta demek bizim vazifelerimizden biri. Biz Kırım Tatarları olarak bu elbette ki bizim önceligimizdir. Şimdi biz mahkeme neticelerini bekleyemeyiz saygılı arkadaşlar. Bu mahkeme neticeleri boyunca gelecekte yapılacak faaliyetlerini de belgeleyecek bizim semirdeşlerimiz ki anda bulungan vatandaşlar da zaten bunun için toplaştılar. Bunun için vatandaşlarımızın haklarını korçalamak için faaliyet yürüttiler. Çünkü esassız şekilde onlara karşı bu cinayi dava açıldı. Evvelden aytkanım gibi biz de bularını canlı yayınımızda işte aydınlatamızsız, biliniz, korunuz. Dep nasıl ki işgal etilgen Kırım'da bizim vatandaşlarımızga karşı represiyalar, baskıntılar yapılganını biz aydınlatamız ve mında kıtada da böyle hadiseler ne yazık ki bazen yüz bere ve şaşırtmayda demek olmaz. Çünkü hakikaten de biz alıştık. Zaten Şevket Ağa'nın da bu meseleni aytıp geçtik. Biz alıştık işte işgal etilgen Kırım'da yüz bergen bu hadiselerini aytmağa. Çünkü anda ekseriyetinin baskıntı altında bulunan bizim semirdeşlerimiz, anda baskıntı altında bulunan Kırım Tatar halkı ve işte Ukraynaga özünün destegini bildirgen Ukrayna vatandaşları ama Ukrayna kıtasında yüz bergen böyle hadiseler elbette ki ne yazık ki böyle hücur kele mahkeme binasını gösterirler bizlerge. Şimdi odasına da galiba kadı razılık berdi. Şevket Ağa işitesiniz mi meni? Eshitdim, shunda da qadı razılık bermedi ama mahkeme salonuna keçirdiler ve qadı Kenne'de muzakere odasına ketip bizim arizamizni bakmak gerek ve karar almak gerekler çıkarmağa demek canlı yayında göstermege mümkün mü yok ama o vaqtga kadar şimdi biz mahkeme salonunda bulunamız, arizamiz bakılganına kadar ve göremiz qabatlangan ballar da salonda, advokat salonda ve zarar görgen tarafı da bunda demek mahkeme toplaşığı başlanmak gerek. Mahkeme toplaşığı başlanmak gerek. Mana şimdi göremiz bu zarar görgen tarafı. Ya bizim ballarını gösteriniz. Mümkün mü? Mana bu mahkemege jelp etilgen Kırım Tatar balları. Siz onlarla laf etme imkanınız oldu mu? Ne aytalar nasıl asılda kıymet keseler onlarga karşı açılgan bu davalarga? Şimdi tırışarak. Setemir sizden bir-iki sualım var edi. Mana şimdi canlı yayındamız ve asılda mahkemeden ne bekleysiz? Ожидания какие? Bilmiyorum. Ne çıkacak, etecek. Asılda yapkan hareketlerinizde bir qabat göresiz mi demek? Anda bardınız. Bilmiyorum. Ne etecek. Demek o taraftan bir qabat görmeysiz. Sizce ne için sizni sayladılar? Adam çok edi. Ama mahkemeye iki kişi jelp etildi. Фамилию именно запомнила хорошо. Sizinde çalışkan ediniz ya da yok? Neden sizni öyle tanıdı? Она у меня работала. Я у нее не работал. Yaxşı mı? Да, она у меня работала на полях. Aslında какие отношения были? Хорошие были. Как бы никогда не ругались, ничего. Были моменты, даже и деньги она у меня брала. Просила там помочь. Помогал.
А так, не знаю. конфликтов на межнациональном? Не было. Только вот на заправке вот это она такие вещи наговорила. И как бы к заправке не были вопросы, лично к ней были вопросы. Лично даже я ей говорил. Тут люди собрались, возьми, просто извините, все, что... Зачем она, говорю, тебе надо и нам надо. Она на меня стояла, смотрела, и все на этом. Больше никаких действий. Нет, никаких целей этого не было. Никто ничего не закрывал. Лично к ней были вопросы. Да, лично к ней были вопросы. КЗС не были никаких вопросов. Ну, как заправляются, как заправляемся. И все на этом. Mahkemege желкетілген Сейтумердің пікірінде ешіттік. Демек, өзін қабат оларақ саймай, бірде бір қанунсыз әрекетлер yapmadım деген үшін бекілежеміз. Ады салонға кіріп, біздің аризамыз бақылғаны hakkında айтмақ керек. Рұқсат бережектер ме, ya da yok рұқсат берсе. Sizin beklentiniz nasıl Çıkarmağa devam edeceğimiz. Sizin şahsi beklentiniz nasıl? Advokatның laf etkenimiz gibi o da anlattı demek. Танышу басамағы ve дава бақылажақ белки декені де прокуратура тарафына қайтара білелер, чүнки чоқ білек қанун бозылулары бар. Онен бағылы дава кені де қайтарылып, яңа таққат башлатыла біле, ve белки де башқа қабатлав маддесі де белгілене біле. Onun бақажамыз. Şimdi mahkemede bulunamız. Айтам да разылық берселер, біз салонда қалып çıkarmaға девам етежеміз. Разылық бермеселер, енді азбарға шығып, mahkeme bitkенін беклеп, анда insanlarla laf etmeye tırışacağımız. Biz de sizinle beraber zaten bekleyimiz bu kadının kararını yayınımızda aydınlatıp canlı şekilde göstermek için. Çünkü sizin diğer vatandaşlarımız ne laf etkenizi de görmek ister edik. Onların fikirlerini de işitmeye ister edik. Aslında bu bizim semerdeşlerimizin böyle bir aksiyalarga çıkması ve Kırım Tatarlarının haklarının korcalanması talap etmesi çok mühim böyle bir şeydir. Aslında sizin şahsi fikriniz Şevket Ağam'ın bu gibi meselelerin aydınlatılması ve ilahri ne gelecek hangi bir avantajlarını bizlerge berip? Mümkün olsa da bir kere gülsüm eşitmedim. Alo, eşitesiz Şevket Ağa? Mümkün olsa da bir kere tekrarla. Nasıl mına sizin şahsi fikrinizce mına bu gibi hadiselerinin bizim tarafımızdan işte diğer jurnalistler tarafından aydınlatılması ne kadar mühim ve bir de bir faydası olabilir mi bizim işte vatandaşlarımızga ve şimdi hususan mahkemeye etilgen bizim semerdeşlerimizge? Менчесіне ола біле, чүнки көреміз ки бұл әрекетлеріні бұл madde бойынша vatandaşlarımız жөлп етмек үшін келешектен де біле бір жидди madde оларының мақсады yok еді біле şirketin faaliyetini тоқтатмақ үшін, чүнки мына şimdi Сейтумер Абдултайыров не лaf еттік деуді аңлата, демек келіп тек ол қадын афу сұрамасını istediler, asılda мақсат yok еді, демек şirketini тоқтатмақ. Ama көреміз ки vatandaşlarımız asılda bütün şirketinin işini тоқтатты деп қабатлайлар ve ondan da evvel айтқан едім, біле Қырым сыңырында демек андай işgalciler бар ve bu regionda da біле destabilizatsiyalar olacak olsa көреміз ki milletler ara kerginligini ketire bilген, bu kadının sözleri vatandaşlarımızını pek açılattı. Demek bana sizge Stalin yetişmedi деп ve bu içtimai ağlarda yazған ve bunun beraber bu kadın Koyde Novoalexeyevka kasabasında Numan Çelebiçixanға бағышланған біле әбеде тікленмесі текліктері олғанда осы кесен-кес итиразыны білдірген демек керек ме деп ve біле Қырым татарларға қаршы олғаны көстеріп ve біз бұнда көстерме керекміз Украина хакимиеті біздің халқымызға насыл мұнасебетті олған, ama көреміз ки біле ерлі хакимиетлер, ерлі полиция хадимлері олсын, мұна біле уйдыралар давалар ve işgalcilerge de gösterirler. Buna Ukrayna baranda da sizni basalar deb ve gerçekten de yaxşı taraftan göstermeler özlerini. Ya mahkemenin böyle 50 dakikaga geç kalıbı aslında normal mi? Siz laf etkendirsiniz bizim Mahkeme endi çoktan başladı ama
Mahkeme çoktan başladı. Mana şimdi kadekre bizim arizamız kabul etilgen. Demen şimdi laf etmege çarem olmaz da mahkemenin dinleri. Dinleyimiz sizden beraber. Прокурор Остапчук обвинувачення Ягаєва Володимира, представник потерпілого Павленко, захисник Ягаєва Джербіна. Усунення судової зв'язку з спілкуванням комплексу оплати, перевірний та представлений. Справа буде слухатися головуючої судді Білалової за участі секретаря народу. Хоче бути відводу складу суду. Обвинувачення. Ягаєв. Довіряєте суду слухати справу? Або Таїра. Представник потерпілого. До суду наданий договір про надання правової допомоги, укладений між Ягаєвим Біляверовим Лентеловичем та адвокатом Джербіновим Олегом Мамонтовичем. Так, так. Тільки у одного, так, адвокат? Мабуть, Таїрова ні. Так, ви пам'ятки отримали про права? Вам все там зрозуміло? Ніяких там питань, що не буде, роз'яснювати не треба. А Таїра, ви ж також маєте право на захист. Да, но если сегодня нет, то если следующий суд, если надо, Якщо не можете власними силами, коштами, суд може залучити не, за рахунок держави. Не потрібно. не потрібно. Так, тоді якісь другі клопотання? Тоді суд ставить питання щодо можливості призначення справи до судового розгляду. Шановний суд, я вважаю, що обвинувальна складу відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України і підстав для
підготовки до судового більше немає питань? Йде наразі приймання. Қады mahkemeden şimdi davanın bakılması ve bir neticelerin kabul edilmesi için çıktı. Galiba biz mında bağı pek yaxşı olmağını sebebinden aytılgan şeyini dost-doğru şekilde eşitip olmadık. Fakat Şevket ağa bizni eşite galiba. Eşitesiz mi? Eşiteyim. Tarif etiniz bizlerge çünkü biraz bak uzulgeni için ve sesler çok böyle güzel gelmegeni için bizlerge tavsiyatlıca şimdi ne olup geçti, mahkeme kadısı kayda ketti ve hangi bir karar ne vakit alınacak? Қады кенеде музакире удасына кетті ве шымды қарар алынмақ керек не вақытқа дава тайынленecek çünkü evvelden de айтқан едім бұле шымды азырлық mahkemesi ve екі taraf өз delillerini taqdim edecekler. Demek endi gelecek mahkeme to'qnashuvundan shimda denese tek bir-birine tanış oldular. Kimning advokati bor ya da yo'q. Onu bildiler. Mabuslarga demek mahkemeye celp etilganlarga ularning haqlarini aytdilar. Demek himayachisi olmağa ve bundan sonra endi shimda kene mahkeme javdasına ketib anda qarar almaq kerak ve shimda belgilay bile ne vaqt birinchi mahkeme to'qnashuv o'tkazilecek ve taraflar delillerini nasıl taqdim edecekler, belki şahatlar vardır. İki tarafta şahatlarını celp edebilir ve şimdi herkes iki tarafta aytmak gerek, celp edecekler mi ve kimler ularını demek mahkemede çağırmak için gelecek to'qnashuvlarga ularning adresleri, kimler olganı ve nasıl şahatlar olabilgenini anlatmak gerekler. Şimdi ise mahkemece çıkanını bekleyimiz. Şevket ağa siz bir işte qabatlangan vatandaşımızdan laf ettiniz. Belki ikincisi de birkaç söz aytabilir imkan var mı? İkincisi de şimdi yanımda Dilaver. Dilaver sen de vaqt bu zapravkaga bargan edin ve asıl da böyle bir kanunsuz hareketler, незаконные действия. Yaptın mı, yapmadın mı, nasıl? Yapmadım. Men anda bardım, laf etip, onun apayının. Men bir şey yapmadım. Yok dedim. Demek seni ne açılattı o anda barmağa, ne seni mecbur etti? Bilmiyorum yani. Bu kadın aytkan laflar, yazgan şeyler demek Kırım Tatarlarga karşı. Demek cemaatin toplaşıp beraber bardın anda. Yok, men anda bardım, brozum. Balar eşkler и anda barlar. Brozum men anda bardım. Sen o yakarlık noktasında çalışaydın evvel. Seni neden boşattılar, ne sebepten? Anlamayım. Почему уволили? Ну, конфликт был, как бы, за эти разговоры. Я начал разговор с ней, пытался поговорить. И в ответ слышал только, как бы, оскорбление и возмущение. И она, я не знаю, она как бы... Мы об этом разговаривали, и, можно сказать, как бы заставили, что ли. Вот. Ну, добровольно написать заявление на увольнение. Да. Или будет там, я не знаю, по статье или что-то еще. И все. Не стали долго упираться, написали заявление. Написали заявление и ушли, и все. Мы не стали упираться, ничего делать. Потому что там, даже если мы остались бы, там, жизни нам не было бы. Мы нормально работать не смогли бы. Ну и все, в принципе. А сколько было крымситар, которые там работали? И кого уволили? 3. Всех уволили. Да. И 3 еще были. Их тоже, они все вместе мы ушли. Нас было 6 человек в общем, мы все мы ушли. Вот, как бы. А до этого были какие-то конфликты именно на межнациональной почве именно? Да. Нет, не было. Вот это раз, когда у нас вышла запись в Фейсбуке, то, что хотят поставить памятник Нуману Челебиджихану. И как бы вот я услышал от нее возмущение, и вот из-за этого и мы, как бы сказать, зацепились слово за слово и поругались. Ну и не раз это было. А так
в принципе, больше ничего не было. Раньше нормально общались, как бы работали вместе, и ничего такого не было. Цели именно заблокировать работу, такого не было. Именно претензии были к ней. Просто я приехал поговорить, а вот как бы и люди собрались. Ну, как бы так получилось, что никто не собирался ничего там перекрывать, ничего не это. Просто приехал я поговорить. Люди об этом как бы узнали, и им тоже не понравилось, что про их народ так говорят. Вот и вернули, ну, приехали все и начали как бы стояли, просто хотели поговорить. Именно цели такой и не было у нас. Вот, ну, как бы все, больше ничего. Дилебер Гафаровтың да пікірін eshіттік. Шымды мұна бер-бер қады келгені бекіліп отырамыз. Ода демек қанунсыз әрекетлер япмаған айта, тек бұл яқарлық ноқтасынан удерінен лаф етмек үшін, бұл қадын айтқан лафлары үшін, афу сұрамасы үшін барғаны білдіре, іште бір қанунсыз әрекетлер япмадым деп айта, тек лаф етмек үшін, веделебер бұл яқарлық ноқтасында евел чалышқан, бұл Номан Челебежихан абидесі тікленмесі меселесі көтерілген сон, бұл қадын осы пікірлерін айтқан сон, біле бір сөз давасы да олған ештен да чалышқан қырым татарларынан, ве демек бұл Наталья Аникеева деген қадын, демек бұл қырым татар балаларыны ештен бошатмаға мejbur еткен, бошалмаға, демек өзлері ариза yazып кетсінлер деп, демек оларда чөк қаршылық көстерместен ариза yazып ештен бошалғанлар. Шевкет аға, бірде шуны сұрамаға істейін, белки адвокат не айтасында даванын перспективалары ақында, белки о да бір қаш сөз айтыр, белки де сіз онен лаф еттіңіз, насыл бақа давалын перспективаларына ве ватандашларымыздың қорчылап Махкеме топлашудан шыққан сон лаф етежеміз. Çünkü şimdi çare olmaz laf etmege, mahkemeden çıkan son demek azbarda endi ya da kadı öz kararını algan son biz laf ete bilemiz, o da öz pozitsiyasını anlatar, ama evvel aytkanına göre Kırım Tatarlar yapkan hareketleri aslında böyle yaramazlık maddesine de endi kelişmeyi, çünkü demek böyle huliganstvaga da kelişmeyi bile, mелкое хулиганство demek endi Cinayet kodeksde gülde, memuri kodekste olgan böyle bir kabahatlardır. Anda en çok olsa para cezası olabilir ya da mecburi işler, hapis cezası hakkında ketmiyor, ama bu madde boyunca 5 yılga kadar hapis müddeti de olabilir. Şimdi bana kadı galiba gene de mahkemeye girecek. Mahkemeye devam etmek gerek. Şimdi imkan olsa mikrofonu yakınca koymağa tırışarıq da. Biz de takip etemiz zaten. Mahkeme oturuşuna kadının qaytqanını bekleyimiz. Şevket ağa Nematullayev'nin aytqanına göre şimdi kadı gelecek davanın tayinlenme müddetini, vakitini, kununu belgilemesi lazım ve bundan sonra işte davanın geçişatı hakkında biz mutlaka yayınlarımızda malumatlarını verecekmiz. Saygılı dostlar, işte mahkemeye kadı bu özünün kararını, bununla bağlı kararını ilan etkeninden sonra umut etemiz ki semirdeşlerimizle, yani mahkeme binası yanında bulungan semirdeşlerimizle laf etme imkanı da olar bizim muhbirimiz Şevket Ağa'da, zira olar endi sabadan berli anda bulunalar. Tunevin biz butun kun bu mahkeme ötkerilişi hakkında ilanlarını bergen edik. Anda tahminimizce 50'den ziyade vatandaşlarımız, semirdeşlerimiz toplaştı ve Kırım Tatarlarını destek etmek için kar yağsa da, hava yaman olsa da bayrakların yanında durmaktalar. İşte vatandaşlarımız Kırım Tatar, Ukrayna bayraklarının kelip çıktılar, olarını gördük ve mahkeme oturuşundan sonra muhbirimiz Şevket Ağa olar endi laf edecek, olardan fikirlerini öğrenecek. Aslında meraklısı şunda ki bizim Kırım Tatarlarga karşı bu yapılgan davanı göremiz. Bu davanın aslında sebepçilerinden biri ve esas sebepçisi bu Nadejda Anikeyeva degen kadın, çünkü onun Facebook'ta yapkan sözleri, ki bu onun aytkan sözlerinin yapısı işte screenshotları ve ilahri mevcut. Herkes bunu görebilir. Bu hakikat ve akı böyle izbattır. Onun aytkan sözleri Kırım Tatarlarını açıklatkan edi. Ve şimdi Kırım Tatarlarını dava ettiler, fakat bu Nadejda Anikeyeva degen kadının sözlerine karşı ve böyle ksenofob
чагыруларда булунганына каршы миллетлер ара бойлы яман мунасебетлерни doğurmağa тырышкан кадынга каршы ичбир такыйкый дава не языкке али да башлатылмады. Ленур Галимов да бу акта айтты, не үчүн элбеттеки деген суал пейда ола ve менин кенеди ерле первасы солмаган ватандашлар ерле милли мejlis азалары вейлахре милли мejlis рейси ерле милли мejlis рейси Ленур Галимов бу кибета катнын башлатылмасы үчүн тешеббүслерде булуначаклар ки булундылар да галиба. Bakarmız ne olacak ve bu davanın geçişatı hakkında da elbette ki biz takip edeceğiz, bakacağız ne olacak ve bu meseleni şüphesiz yayınlarımızda aydınlatacağız. Daha bir kere bunun bizim yayınımızga koşulgan vatandaşlarımızga, şimdi koşulgan vatandaşlarımızga daha bir kere aytıp geçmege isteyeyim. Bugün Gençlik Rayon Mahkemesinde Kırım Tatarlarga karşı esassız davalar ötkeriley ki Kırım Tatar faali Dilaver Yagayevna ve Situmer Abdultayırovna demek şimdi mahkeme ettiler. Onlarını kanuni hocalık faaliyetini Tırınuvde kabatlamaktalar. Olarga karşı davanın açılması teşebbüsünde avantaj degen AZS idarecisi Nadezhda Anikeyeva bulundu. Bunu Ukrayna ve Kırım Tatar faalleri işte AZS'ni kamaçaf etken son yaptı. O vakit Mart ayında 5. Mart günü men yanlışmasam asker vatandaşlık teşkilatının faalleri pervasız olmagan degen demek diğer Ukrayna vatanperverleri yerli işte bizim vatandaşlarımız pervasız olmagan milli meclis azaları yerli milli meclis azaları bu avantaj degen AZS istasyonu başında piket teşkil ettiler. Onlarını uç Kırım Tatarını AZS'ten esassız yerge işten boşatkanları açuvlattı. İşte şimdi davada bulungan Dilaver Bey'nin de aytkanına göre bundan evvel işte bu Nadezhda Anikeyeva'nın böyle ksenofob çıkışlarda bulunganı sebebinden birkaç aralarında dava ilk kere olgan ve bundan sonra uç Kırım Tatarını demek işten istifa etmeleri için mecbur ettiler degende işte Dilaver Bey'in aytkanına göre işte demek maksusen onlarga karşı işten istifa etmege mecbur ettiler. Eğer istifa etmeseydiler işte bir davalarının açılması ile korkutkan ekenler Dilaver Bey'in aytkanına göre ve demek bunun beraberlikten Nadezhda Anikeyeva sizin birkaç kere de aytkanımız kim bu? Demek içtimai ağlarda Kırım Tatarlarga karşı bu gibi çağrılarda bulungan edi. Hususan onun aytkanına göre sanki dersin yazık ki Stalin olmadı çünkü o yaşasaydı şimdi Kırım Tatarlarını Özbekistan'a sürgün etmek mümkün edi dep aytı bu Nadezhda Anikeyeva. Protesta iştirakçıları da bunu işitip AZS'ni o vakit ablakaga aldılar ve kadının işten boşatılmasını talep ettiler. Fakat kadın işten boşatılmadı benim anlaganyma göre. Hadiseler yüz bergen yerge tezden anda polis xadimleri kelip çıktı. Kırım Tatarlarga karşı protokollar tızıldı ve işte iki Kırım Tatarına karşı bu cinayi dava açıldı. Bunun beraberlikte açık kalgan böyle meselelerden ve suallerden biri ne için aynen bu iki vatandaşımızga bu gibi dava açıldı. Çünkü anda birçok semerdeşlerimiz aslında çıkıp kelgen edi ve biz bu AZS binası o günde ötkerilgen hadiselerini yayınlarımızda aydınlatkan edik. Hakikaten anda onlarca bizim semerdeşlerimiz teşrif buyurdu, keldiler, ablakaga aldılar ve Şevket Ağa Namatılayev'nin da aytkanına göre 4-5 saat devamında bu demek AZS çalışmagan edi. Çalışma imkanını kelgen işte protesto iştirakçılar kapattı ve çalışmaganı mevcut edi. Ve onlarca işte bu videolarını göremiz. İşte semerdeşlerimiz kelgen anda ve ne için aynen bu iki vatandaşımızı aldılar degen sual peyda olay. İşte birkaç varyantlar var ama böyle faillerin aytkanına göre onlar sanki dersin böyle katik şekilde belki de seçkenler birisine dava açmak için bu baskıntını işte yapmak için.
Şimdi mahkeme binasına biz kadını bekleyimiz fakat o da gelmedi. Mahkeme saat 9'da başlanılması gerekirdi. Aytılganına göre işte bizim iki vatandaşımızın 206. maddege göre kabatlaylar bu kocalık faaliyetini Terenov'de. Şevket Ağa'nın aytkanına göre bu maddenin birkaç noktaları, birkaç abzatsları var ve demek ikinci noktaga göre böyle kütlevi akция eken bu kocalık tedbirlerini faaliyette Terenov ve ikinci noktaga göre kütlevi şekilde yapılganı bildirildi ve kütlevi şekilde olganı ki bu yani böyle teşkili şekilde olganı sebebinden kabatlавlar ve kabatlav neticesinde verilgen ceza ağırlaştırılgan gibi de ola bile eken. Biz mahkeme binasına kadının gelgenini bekleyemiz ama da kadı galiba aşıkmay. Şimdi bir saatten çok başlanılması ve bir neticeye gelinmesi gerek edi. Mahkeme binasında şimdi görgenimizge göre işte kabatlayıcı taraf iki insandan ibaret bir advokat anda buluna ve işte sadece kabatlangan da iki vatandaşımız buluna. İşte biz aslında bizim muhbirlerimizin anda kırsetme yasağını bekley edik. Çünkü işte anlayımız işte jurnalistlerin kelmesi ve aydınlatması, göstermesi bir şekilde işte yasaklana bileydi kadılar tarafından aydınlatmaga istemegendirler degen böyle bizim düşüncelerimiz var idi fakat yok fakat kendi de bizim muhbirlerimizge mahkeme davasına kırıp bu meseleni aydınlatmaga razılık berildi. Bunlara biraz şaşırdım desem yalan olmaz çünkü biz 90% kırsetmeyeceklerini dep düşüneydik fakat görgenimizge göre kırsettiler ve hatta Şevket Ağa'nın da aytkanına göre şaşkanlar ne için Kiev'den bu davаны bakmak için bizim muhbirlerimiz keledi dep dışarıda Kırım Tatarları bekley. Olar mahkeme neticesini beklemekteler, hiçbir yerge ketmeyler ve mahkeme davası üzerinde yapılacak işte vatandaşlarımızga karşı yapılgan bu baskıntıga karşı çıkıp destekte bulunalar. Galiba da kadı şimdi gelmekte göremiz ve bir neticeni endi aydınlatacak. Geliniz beraber dinleyik saygılı dostlar. Ухвала вступна та резолютивна частини від 22 грудня 2020 року міста Генічіський районний суд Херсонської області у складі головуючого судді Далалової за участю секретаря Мироненко, прокурора Остапчук, обвинувачених Ям'яєва або Таїрова, захисника Джервінова, представника потерпілого Волвенка, розглянувши в підготовчому судовому засіданні в залі суду в місті Генічіськ кримінальне провадження номер 420 202 311 423 від 16.03.2020 року по обвинуваченню Яндяєва Ілля Валентиновича та Абултаїрова Святомира Хусейновича за частиною 2 статті 206 Кримінального кодексу України постановив призначити судовий розгляд по кримінальному провадженню номер 420 202 311 423 від 16.03.2020 року по обвинуваченню Яндяєва Ілля Валентиновича та Абултаїрова Святомира Хусейновича за частиною 2 статті 206 Кримінального кодексу України у відкритому судовому засіданні в приміщенні Генічіського районного суду Херсонської області на 17 березня 2021 року на 14 годину. Розгляд кримінального провадження здійснювати суди одноособово. Судове засідання викликати учасників судового провадження, свідків згідно реєстру матеріалів до судового розслідування. Ухвала оскарження не підлягає. Суддя підпис. Зрозуміло зміст ухвали. На 17 березня на 14 годину зараз отримаєте повісточки. Все, до побачення. Şevket Ağa. Mahkemenin kararını işittik. Dava bakılması tek Mart'ın 17'sinde devam edecek. Tek o kunge birinci mahkemenin toplaşığı tayinlendi. Demek o kun endi taraflar öz delillerini takdim ete başlayacaklar. Şimdi buna Kabatlov tarafını da dinlemeye isteyip çare olsa. Здравствуйте, мы в прямом эфире сейчас телеканала ТЭР. Мы, как понимаю, вы представитель
потерпевшей стороны. Скажите, пожалуйста, вот ребята, которые, крымские татары, работали на сети заправки АЗС, говорят о том, что был конфликт на межнациональной почве, и высказывания руководителя АЗС просто спровоцировали эти действия. Как вы считаете, законны ли были там увольнения и все остальное? Мне не очень известно об конфликте, но в любом случае действия обвиняемых, такие действия, которые они совершили, исходя из того обвинения, они не есть законными. Они противоречат закону. И здесь не стоит два дела или две причины объединять в одну. То есть есть какие-то непризнанные отношения личные, а есть отношения, связанные с проведением, с работой заправочной станции, заправочного комплекса. И я думаю, что не совсем будет логично и незаконно личные отношения с руководителем заправочной станции связывать с блокированием работы заправочного комплекса. Я думаю, что в судебном заседании в какой-то степени эта картина прояснится. Но в любом случае, это моя точка зрения, что личные взаимоотношения с любым человеком не могут влечь каких-то преступных действий. Были они преступными, либо нет. На сегодняшний день обвинение говорит, что они есть преступными и квалифицирует их по определенной статье. Увидит ли суд в этой квалификации, в их действии состав правонарушения, мы будем видеть уже по решению суда. Но моя точка зрения, я слышал, вы частично разговаривали на русском языке, не нужно связывать две причины, а именно личные взаимоотношения и совершение... Просто эти высказывания просто привели к тем действиям. Смотрите, речь о высказываниях в материалах этого уголовного производства не идет. Если вы возьмете обвинение, почитайте, здесь нет ни единого слова о личных взаимоотношениях. Есть взаимоотношения между заправкой, между учредителем, между ее работой и последствиями. Действиями чьи-то и последствиями. Здесь нет ни единого слова о каких-то национальных рознях. Нет здесь слов. И я уже говорил, что если нужен диалог будет с нашей стороны, со стороны обвиняемых, с защитой, пожалуйста, мы открыты к диалогу, поскольку там действительно причинен блокированием заправочного комплекса, причинен ущерб, мы готовы разговаривать и так далее. Но исходя из высказываний обвиняемых, они, наверное, не будут себя признавать виновными, и, то есть, скорее всего, компромисса о возмещении ущерба и так далее быть не может. Мы будем заявлять тогда соответствующий иск, претензии материального характера, будем просить суд о взыскании, как уже суд, на усмотрение суда, как уже суд уже рассмотрит. Сейчас в рамках этого уголовного дела материального ущерба нет. В обвинении не указано, но в материалах дела ваш адвокат будет знакомиться, адвокат со стороны обвинения, там есть доказательства, под которым подтверждена сумма ущерба в связи с простоем заправочного комплекса. Она есть, необходимо, я скажу. Там 31 631 гривна, по-моему, такова сумма. Эти определенные расчеты аргументируют потерпевший вот эту сумму именно простоем заправочного комплекса. Как вы считаете, руководитель АЗС, именно управляющий АЗС, может ли высказываться в адрес крымских татар и грозиться или там сожалеть о том, что нет Сталина, которого депортировал? Понятное дело, что в рамках этого уголовного дела нет, но, возможно, в процессе будут привлекаться свидетели, которые подтвердят, и, возможно, это причина конфликта. Я не знаю причины конфликта. Исходя из материалов этого уголовного производства, там нет ни единого слова о таком конфликте. И я не могу, и суд, поверьте мне, суд не может выходить за пределы обвинения, которое изложено прокурором. Вы сейчас все время хотите снова же вернуть уголовное дело на стадию конфликта, на международную какую-то конфликт на почве национальных каких-то там... Вы так можете говорить, у вас есть на это информация. У меня этой информации нет. И в материалах уголовного дела этого производства и этой информации тоже нет. Тоже нет. Вы в какой-то степени насильно сейчас хотите эти два компонента соединить. Тем самым, я думаю... Причина следственной связи была причина, что людей возмутило. Поэтому люди пришли блокировать или же пообщаться с руководителем АЗС. Поэтому и получилось блокирование. Вы ответили тоже совершенно правильно. И если пришли пообщаться, то общение наше с вами не может вызывать какой-то конфликт, либо какие-то преступные действия.
либо незаконное, противоправное действие, назовем их так, не может. То есть, если был конфликт, я думаю, его можно было решить каким-то другим способом. Но сейчас я уважаю прессу, в любом случае она должна существовать и говорить про правдивую информацию. Я смотрю ваш канал, но вы тоже не пытайтесь вот именно на почве какого-то диалога посеять рознь межнациональную. Это тоже не нужно делать. В материалах этого производства, этого дела нет ни единого слова об каких-то национальных вопросах, либо о какой-то мести и так далее. Вы немножко ситуацию нагнетаете. Было заявление со стороны крымских татар, 4 или 5 заявлений, поданных в национальную полицию, но мы, как знаем, расследование, не знаю сейчас на каком этапе, ну, понятное дело, до суда не дошло, результатов следствия пока нет, но затягивают, поэтому возможно и объединение всего этого. Объединение, я думаю, что невозможно, исходя из требований уголовно-процессуального закона, но вот в том другом производстве, о котором вы говорите, вот можно будет поднимать все те вопросы, о которых вы сейчас меня спрашиваете. В этом производстве судья рассматривает сугубо в рамках обвинения. За пределы обвинения судья не может выходить. У вас есть какая-то информация, но эта информация напрямую не относится к этому производству. То есть, если, как вы говорите, есть какое-то другое дело, вот в рамках того дела, может быть, нужно будет обсуждать ваши вопросы, которые вы поднимаете. Но сейчас я бы все-таки, не знаю, я не могу вам советовать, но не стоит накалять ситуацию именно тем, что связывая воедино вот эти чьи-то, образно говоря, чью-то прихоть и чьи-то последствия. Поскольку я найду 10 вариантов, когда можно было этот вопрос решить другим путем. Другим, мирным, спокойным. Руководству АЗС нужно было не именно этого АЗС, а компании решить этот вопрос, потому что конфликт уже вышел, если не ошибаюсь, в феврале, а блокирование было только в марте. Поэтому, я думаю, руководство компании тоже должно было как-то решить этот вопрос и уволенных сотрудников, послушать их позицию, послушать позицию управляющего заправочной станции. Поэтому, я думаю, вина предприятия тоже есть, которое не решило конфликт на этапе, когда он только разгорался. Руководитель предприятия никаким образом не провоцировал, как вот вы сказали, блокирование. Не провоцировал. Если были какие-то там недомолвки, непонятная ситуация, то ее можно было все равно разрешить иным путем, но не этим, а законным путем. Поскольку на сегодняшний день прокурор считает, что в действиях обвиняемых есть состав преступления. Я считаю, на тот момент можно было этого в любом случае попытаться избежать. Но приводить к таким последствиям на сегодняшний день квалифицировано как противодействие. Да. А ваша сторона готова ли в случае признания вины или в каком случае готова пойти на мировую, там, заключить сделку? Простить, так сказать. Я на сегодняшний день поднимал вопрос перед обвиняемым и перед их представителем-адвокатом. Пожалуйста, я буду разговаривать с моими доверителями. До этого я не слышал каких-то вариантов, либо таких предположений, давайте там наказывать и все остальное. То есть такой точки зрения нет, и я сам первый проявил инициативу, поскольку в прошлый раз обвиняемых в зале заседания не было, это невозможно было сделать. Сегодня они были, и я первым предложил вариант диалога. Пока диалога, поскольку все может родиться лишь в рамках диалога, без диалога разговаривать о каких-то последствиях невозможно, нет смысла. И нет смысла. Будет диалог, и будет какой-то результат, будет какое-то решение. Я уверен, что оно может быть положительным как для нашей стороны, так и стороны обвиняемых. Вы готовы, ваша сторона готова? Конечно, я об этом уже заявил. Пожалуйста, будем встречаться. Мы контактные, будем встречаться и продолжать диалог дальше. Ваша сторона – это возмещение материального ущерба? Да, на сегодняшний день этот вопрос остается открытым, но снова же я об этом буду, после сегодняшнего заседания, я буду об этом разговаривать с доверителем, и дальше будем решать. Дальше будем решать их волю. Моя фамилия Волвенко, Александр Иванович, я адвокат. Спасибо большое. Пожалуйста, вам успехов. Мына шымды Хабатлах тарафын позициясында ишеттік. Олар демек 31 бин зарар кетірілген яқарлық ноқтасына ве олардың позициясына көре олар музакире кечірмеге азырлар. Демек Қырым татарлар өз қабатын атаныса ве бұл параларына о демеге
азыр ве разы олса, демек олар бу дава токтотулмасына да азырлар ве кырым татарлар капатылмасына, демек апске ташылмасына асылда істемегдилер, ама адвокат айтканына көрө позициялары бойле бунен ибареттир. Шынды махкеме салонунан чыгачабыз, чүнки невбетеки топлашып олажак. Belki Şevket ağa, belki aşağı tuşup semirdeşlerimiz yanlaf etmek imkanı var işte. Шымды улар не далаф етмеге тырышыган, шымды прокурор не далаф етмеге істейік. Шымды бір-екі біршілер имзалайды. Прокуратура тарафы шымды оненді бір субъектлешмеге істейік, белки доғыз позициясын айтар. Ama kabahatlayıcı tarafından advokata aytkanına göre işte onlar böyle anlaşmalarga hazırlar, doğru mu? Улар азырлар. Здравствуйте, в прямом эфире телеканал АТР, понимаю, что вы сторона прокуратуры, представляете прокуратуру. Скажите, пожалуйста, в каком случае возможно прекращение этого дела, потому что, знаем, сторона потерпевшая говорит о том, что, возможно, если рассмотреть вопрос материального ущерба, то они как бы готовы простить и идти на диалог. Давайте будем смотреть на это все, когда в рамках процесса. Мы же не знаем позицию обвиняемых. То, что предполагает защитник, это в его интересах в части гражданских исков, он может отказаться от гражданского иска. А по уголовному будем смотреть по позиции. Мне неизвестна на сегодняшний день позиция обвиняемых, потому что на сегодняшний день на следствии была одна позиция, на сегодняшний день может быть другая в связи с вступлением защитника. То есть будем смотреть уже по ходу, как оно будет. Если стороны договариваются... Стороны там стороны могут договориться в части финансового вопроса. Ну и, возможно, примирение между ними. Примирение возможно. Да. В случае, если сторона потерпевшая заявляет. Не обязательно потерпевшая. Они между собой могут примириться и потом уже заявить, что одна сторона, что другая может заявить. Вы читали обвинительное заключение? Мы еще не читали обвинительное заключение. Теперь новое уже. Нет. Вы читали? Читали, да. Ну, вы читали обвинительное заключение, да? Обвинительное заключение, действительно ли есть состав преступления? Ну, мы считаем, что да, потому мы пошли в суд. 206 статьи, часть 2. Мы считаем так, и потому мы пошли в суд с обвинительным актом. Если бы мы считали, что нет здесь состава преступления, мы бы с обвинительным актом в суд не пошли бы. Поэтому мы считаем так, мы будем доказывать наличие у них в своих действиях состава преступления. А скажите, пожалуйста, вот предшествовало всему этому конфликту? По этому факту есть другое криминальное провадження, яке розслідується Генічеським відділом поліції. Саме я знаю про образи, про це вони окремо розслідуються, там призначені відповідні експертизи тощо. Тобто там ведеться досудове розслідування. Поки що говорити про наявність або відсутність складу злочину з цього приводу я не маю можливості сказати. По тому кримінальному провадженню. Поки немає, ну є. Ні, ніяким чином, тому що причинно-слідственна зв'язь, по-перше, якщо, розумієте, ці особи звинувачуються у скоєнні певного кримінального правопорушення, а в іншому кримінальному провадженні може бути особа інша по іншій статті. Вони між собою не можуть ніяким чином бути об'єднані, тому що УПК не передбачає цих моментів. Спасибо большое. Немає за що. Представьте, пожалуйста. Остапчук Владимир Михайлович, прокурор Генической місцевої прокуратури. Спасибо большое. Нашим да прокуратура тарафында ишеттік ве біраздан имайджи тарафында ишетмеге тырышачамыз. Прокуратура тарафы дейки бұл Кырым татарларын ачуулаткан шейлер боюнча да такыкат өткөрүлмөктө, ама шымдылыкта нетижелер жок. Такыкат өткөрүлмөктө, экспертизалар тайынленген, ама бул эки дава бири-биринен баглуу дегил деп аңлата. Чүнки у дава боюнча бул Аникеева деген кадындын аракетлери такык этилмекте. Демек, унун сөзлеринде бир ксенофоб лафлар бармы, я да жокму деп уну шымдоо киренелер. Бул дава боюнча эсе кырым татарларына
бүле яқарлық ноқтасы блок етіліп бойынша дава бақылмақта. Оның үшін екі дава іште бірлештірмезде, ондан әвел зарар көрген тарафны ишеттік, те олар де афу ете білеміз, ама уда да елбашылық не лаф етмек керек, ве асылда біле шымды бақылған жинай давада зарар аққанда іште сөз жоқтыр. Кележек махкеме топлашуларында бұл айры бір гражданский иск те olacak деп, анда демек не қадар зарар кетірілгені аққанда olacak. Белки де бұл зарарны қабатланғанлар о демеге разы олса, дава тоқтатыла біле. Ама шымды мұна көреміз имайджи тарафы ве прокуратура музакирелер кечіре, ве асылда избатлар аққанда таныш олылар даванен, чүнки біле қабатлав весиқасы тек уч сайфеге еді, дава материаллары чоқча, ама пек бұйық олмаса да, ама оларны да огренмек керек, ве дабір керек қатырлатам. Бірінші демек ilk махкеме топлашылу, демек дава бақылмасы бойынша мартның 17-сінде кечірілежек, мұна демек тек Учай девамында белки де екі тараф келеші біле ве дава тоқтатылмасы аққында уле варианты ола білешімді біле зарар көрген тарафын ешіткен сон, олар улен аңлата, демек біз қырым татарлар апске ташланмасыны асылда стемейік де, ама бұл япқан әрекетлерінде жинайет көреміз деп, жинайет олған сон бұл тақық етіліп махкеме қарары олмақ керек дейлер. Демек бұл махкеме қарары шығарылмастан евелде қарар алына біле екі тараф келеші де біле, оның үшін учай девамында бірдешелер чезіле біледір менжесіне. Ве шымды имкан олса адвокат ненде лаф етежеміз, шымды прокурор мен музакире кечіре, дава материалларны огрене. Ама Ералдамны сіз бір қач кере айтып кештіңіз, сем сұрадыңыз, сем прокурордан, адвокаттан бұл себеп ве ақыбет бағы ақында, маңда ғалиба аңлайыш жоқтыр бұл себеп ақыбет бағы ақында айралар бұл меселер. Олар демек екі жинай дава, ама бір-бірінен бағлы дегелді. Бір жинай дава бойынша бұл Аникеева қабатлы ола біле, ама шымдыда тақықа девам ете, ода қабатланған дегелді, тек шекленген сыфатында, демек оның әрекетлерінде бірде-бір қабат көрінсе, демек ойынды қабатланған олып, ол дава да махкемеге беріле біле. Ама бұл екі дава бірлештірілмесі аққанда сөз кетме екен, ама мұны зарар көрген тарафының имайджесі айтқанына көре асылда екі фарқлы дава. Олар іште бірлештірілмес деп айталар. Мен аңлатқаныма көре, бұны аңлатмаға тұрышам. Демек, бұны қадынның әрекетлері, ятқан сөзлері бұле бір наразылық акциясына чевірілді деп, ама демек акция шіркетінің фаалиетіне кедер еткені үшін, демек енді башқа мадде чалыша деп аңлата. Ама себепчі кенеде ама себепчі біз аңлаймыз ке себепчі олған шей бұл асылында бұл Надежда Аникеева деген қадынның айтқан сөздері зира о бір шей айтмаса еді бұл акцияда өткерілмез еді, ватандашлар ачуланып шықмаз еділері, яғни бұл мантықи бір шей оларның шайтқан мантықауын. Махкеме топлашуына бұл Аникеева да шаат сыфатында желпетлежекті, чүнки онда эсас шаат, онда елбашылық айтайды, чоқшы шымды онен бағлы olacak ve belki de bu Kırım Tatarlar tarafı öz pozitsiyasını takdim etkende, şartlarını da getirip takdim etkende, belki de çare olar anlatmağa demek bu sözler böyle pozisiyaga demek böyle hareketlerge getirdi de, belki de mahkeme bu pozisyonda koz olduğunu alabilir, ama şimdilik belli değil, böyle deliller olacak mı bu Anikeyeva çıkışta bulunup o neler aytacak, neler takdim edecek. Onun için tek gelecek mahkeme toplaşuunda demek 17 Mart'a kadar vakit var, belki de aytkanma göre iki taraf anlaşabilir ve belki de dava toxtatılabilir. Ama bu iki tarafның позициясынан bağlı қабатланғанлар өз қабатыны танып ve параны ödemege razı olsalar, ikinci tarafta afı etmege hazır, demek para ödelse getirilgen zararlar aytkanma göre 31.600 ve ne kadardır kapık para sayganlar. Yakarlıq noktası saat 12'den 5.30'a kadar çalışmagan, demek ona 5 saat devamında maşinalar kırıp onlardan benzin, dizel almağanı için buna böyle zarar aldık dep aytalar. Ama şimdi bu cinayet dava çerçevesinde daha yoktur, ama
кележек махкеме топлашуына айры біле гражданский иск бермеге шандыралар бұл даваға қошмақ үшін. Үшін екі тарафынан позициясынан бағылы олажақ та насыл кеті шат олажағы. Бұнен бері берлікте адвокатнен ғалиба шынды лаф етмейім кәді. Ол жақа фақат ондан әвел шын сұрмаға істейм, Шевкет аға, іште біз бұндан әвел бұл Надежда Аникееваның япқан сөзлері еле бағылы ешбір тақиқат алып барылмағаныны айтқан едік. Фақат шымды прокурорның дегеніне көресен кедерсін бөле махкемеден әвел бірде-бір тақиқат башланған, доғры ма? Тақиқат өткерілі. Тақиқат шымды өткерілі екен, ама бір тала экспертизалар тайынленген, о экспертизаларны кечірелер, оларда не қадар девам етежекті деп белгіледегел. Экспертиза демек белгілемек керек, о қадын язған сөзлерінде біле ақаретлев кібі танымақ мүмкін ма, ве жинай кодекске көре ақаретлев сайла ма, жоқ ма, ве біле миллетлер ара кергінлігіне кетіре ма, жоқ ма, бұны демек экспертиза белгілемек керек. Экспертиза нәтижесі бұл сөзлер біле кергінлікке кетірме десе, демек жинай давада олмай жақ, месулетлікке желп етмейжеклер ве дава тоқтатыла біле бұл Аникееваға қаршы башлатылған. Ленур Улейманов айтқанына көре 4 яда 5 ариза берілген, ама тақиқат мына одесселер февральнан сонында мартының башында олған еді. Бұл қадының айтқан сөзлері демек шымды ел бітті, декабрь енді 9-10 ай кечті, ама да тақиқат девам ете ве білгенімізге көре де олар экспертны тап боламағанлар біле бір талил кечірежек. Шымды декене сөзалар белке эксперт тапылды, да енді экспертиза басамағы өткерілі, ондан сон тақиқат қарар алмақ керек. Бұл қадынның әрекетлерінде жинайет бар ма, жоқ ма, жинайет олса, демек дава махкемеге берілежек, ама айры біле бір производство олажақ, бұл даванен бірлештірілмейжек, ичте, чүнки қабатланғанлар айры әрекетлер. Son olarak Şevket Ağam'ın yayınımızını bitirmezden evvel de advokatının ve faallerinin de fikirlerini eşitmek, öğrenmek istedik. İmkanınız var mı acaba? İmkanımız olacak. Şimdi advokat dava materyallarıyla tanışılı, onlarını resimge çıkarıp, çünkü advokatta öyle imkanı yoktur. Olğan, toplanğan delillerini özünden alıp gitmekке, onun için buna göremiz, onların kopyalarını ala, demek son evde endi oturup öğrenmek için. Ama көреміз, дава пек бұйықты көл, олғаны бір 50-60 сайфедір, çok delil toplanmаған, belki de mahkeme keti şatı devamında da deliller taqdim etile bile, belki de şartlar taqdim etilecektir ve onlar da dava materyallarına qoşulacaktır. İki taraf da öz şartlarını taqdim ete bile, öz delillerini. Şimdi buna advokat boşaydı, onun laf edeceğimiz. Şimdi bugünkü mahkeme toplaşılığında tek Dilaver Yagyaev'in advokatı var idi. Marlen Jerbinov Kiyev'ten geldi. Onun aklarını korçalamak için, onu takdim etmek için. İkinci celp etilgeninin advokatı şimdilik yok. Gelecek mahkeme toplaşılığında onun da advokatı olabilir. Şimdi bunu Marlen Jerbinov boşadı da. Marlen mümkün olsa sizni mahkeme toplaşığı yekünlendi. Selamun aleyküm. Sizin pozisiyanız ve mabuslarının pozisiyası qabatını tanıylar mı? Ya da bir cinayet hareketler yapkanı tanıylar mı? Yok mu? Ben bilesem, onlar qabatlarını tanımaylar. Ama onlar mahkemeye bir şey aytmasalar da olur, ama öz pozitsiyalarını onlar hepsi aytacaklar. Bütün olğan vakıyalar hakkında aytacaklar ve gelecek sefer kısmet olsa savcı, yani prokuror bu öz pozisiyasını keşfetmek için dokumentler getirecek. Şimdi ben bu dokumentlerle tanış oldum, ama bir talay vakit gerek o dokumentlerini güzel etip okumaya, hem de ballar için bir pozisiyasını Sizce ballarının hareketinde cinayet hareketler koruyorsunuz mu ya da yok mu, ya da böyle huliganство gibi tanımak? Ben bilsem huliganство belki vardır, ama burada dokumentler arasında nasıl diyeyim, hiçbir ugroza, pogrozа
насильством öyle bir şey yok edi. O şeyler olmasa, men bilesem, onların kabahatları, yazganları dayın yok. Onun için hem de bu suallerden de gayrı birçok prosesual sualler var. Bu taraftan da men avukattayım. Kısmet olsa gelecek toplaşmamızda da çok şeyler aytırım. Şimdi bütün tanış olgan dokumentlerini gerek güzelletip okumayın. Zarar көрген taraf advokatı da бар еді. O айтқанына көре, келешек топлашуда біле гражданский істе бережеклер, анда айтқанына көре бір 31 bin zarar алғанлар. Менің суаліме сіз бағышлай білесіз ме деп, демек, оде қабатланғанлар қабатыны танаса, бұл зарарларын одесе, демек, бізде іште бір претензиямыз olmaz деп айталар. O birіншіден, o akçalara birinciden o taraf gerek öz pozisiyasını keşfetmeye. Niçin bilmem 25 bin, 30 bin kandan o akçalar çıktı? Niçin hem de o vakayalar ben bilesem bir saatten çok sürmedi. O kadar arabalar çıkıp gitmiyor. Bilesem bu ekeni de pozisiyamı yapmak için ben o dokumentlerini o gerek görmeye, biz o dokumentlerini da görmedik. Onun için öyle belli bir şey şimdi aytıp olamayım. O kağıtlarını bizge verseler, sonralarını okup bakacağız. Ama ben bilesem o tek давление, nasıl diyeyim, avlekti. Ясылда nasıl оценка теңе кесеблес bu davaga çünkü öyle siyasi mesele ya da gerçekten de cinayet var. Çok rezonans var. Onun için ben bilesem mahkeme bu dava işini güzelletip bakacak ve kısmet olsa balalarını kurtaracağız. Öyle desin. Limana bu kadın da ne bilese mahkemeye celp edilecektir şart sıfatında orada o pozisiyasını aytacaktır, anlatmak gerektir. Ve zarar görgen tarafı aytkanına göre ve prokuratura da demek ekli dava içte birleştirilmez. Çünkü men anlatmaya tırışam, böyle причинно-следственная связь demek bu insanlarını bir şey açıklattı da ular demek bardılar, bu narazılıkını geçirdiler. Ama ular dedi bu ayrı cinayet demek bu kadın da kabahatlı olarak tanılsa ama bu cinayetler içte birleştirilmez. Prosesüel olarak bu işler gerçekten onların birleştirmeye hiçbir imkanımız yok. Ama o işte o başka işte şahitçileri bizim işimizde de şahitçi olabilir ve bunda olan kağıtlar o işleri de biz koşabileceğiz ama birlikte o işleri gerçekten bakmaya şimdi imkanımız yok. Kabahatlananlar kabahatını tanımay ve tanımayacak. Şimdiki zamanda ya öyle bilesem hem de kabahatları yok. Kabahatları yok. Onun için biz inşallah o pozisiyamızını gelecek sefer keşfedeceğiz. Hem de kısmet olsa bazı bir çalıştırmalar yapacağız. Çünkü bizim de şahitçilerimiz var. Onların soraştırıp savcılarga yani prokurorlarga gösterip ve bu insanları çağırtacağız. Çok sağ olun. Şimdi buna imaycı tarafı da öz pozisiyasını ayttı. Eşittik demek mabuslar kabahatını tanımay ve şimdilik tanımayacaklar ve şimdi endi azbarga çıkıp insanların endi laf edebilemiz. Takip edemiz sizni zaten Şevket çok sağ olun. Mahkeme şimdi bitti. Şimdilik yine da bir kere hatırlatan tek Mart'ın 17'sinde mahkemeye bakılması devam edebilir. Tek o vakit karar da kabul edilecek. Demek iki taraf delillerini takdim etmeye başlayacak ve o da birkaç ayga sozulabilir. Да, спасибо. Наматулаев. Наматулаев. Ага. Все, всего доброго. Исматов. İnsanlar da durayı.
Çok olmasa da insanlar da turayı mı? Soğuk olğanı için adamlar da bana koruyoruz şimdi. Kar ne kadar yağa. Veysel Ağa'nı koruyoruz. Canlı bağdamız şimdi bana mahkeme toplaşığı bitti de tek Mart'ın 17'sine tayinlediler. Siz bu mahkemeden neler bekliyorsunuz? Şimdi bana stüdyoda Gülsüm de soray menden er vaxt aytaydık bana işgalciler Kırım'da vatandaşlarımızın takip eteler deyip bana koruyoruz şimdi bunda da Ukrayna hakimiyeti vatandaşlarımızın demek böyle cinayet yaptı deyip takip eteler. Biz Kırım'da yaşamayız, biz endi Ukrayna'da yaşayıq. Bunda bir parça naz aytalar. Demokratiyadan var bizim hükümeti. İnşallah bir şey yaxşı olur. Tırışırıq, toplanırıq. Millet bir ozu kalmaz. İnsanlarımız da bir ozları kalmaz. Milletin toplarıq, gerek olsa çıkarıq, aksiyalarını yaparıq. Kol tutarıq milletki inşallah. Çok güzel de bana bu arizalar verilgen ya da bu kadının sözlerini biz şimdi de advokat tarafına vatete başkalarının ama bu ayrı dava ve şimdilik tek следствие'deyken bu dava boyunca bir şeyler olacak mı yok mu? Mahkemeye kadar varacak mı? Şimdi belesem advokatlarımız çıksınlar, bir iki konuşayıq oturup ozu aramızda. Ne yapmak gerek düşüneyik, tırışacağımız bir şey yapmaya. Gerek olsa varıp onlardan da sorarıq. Ne için bizim işlerimiz gitmiyor. Bizde 4 tane zaявленiyamız yazıq. Bizim zaявлениялар çette tura. Bilmeyeyim ne. Bağımız galiba uzuldu. Veysel Sarabelялов bizim muhbirimiz Şevket Ağa Namatullayev'e işte küçük bir izat beredi. Saygılı arkadaşlar işte bu gibi haberlerine bugün biz aman 2 saat devamında aydınlattık. Bizlerge koşulgan vatandaşlarımızga da bir kere aytıp geçmege ister edim. Mana bugün Şevket Ağa galiba bizlerge kayıttı. Allo. Veysel Ağa'nı da koruyoruz. Biraz soğuktan mı ya da ne kamera biraz çalışmay kala ama efirimiz devam etti ve siz bu davan demek sonraca barmağa siz bu kadın Tırışacağımız da bu kadının biz bu kadını boş kaldırmak inşallah. Потому что bizim ballar çekişip buzlap oturmasınlar. Bakarıq Mart'a jek nasıl işlerimiz gidecek. Advokatların için bir oturup bir konuşayıq. Ne aytacaklar advokatlarımız? Naz yapmak gerek, naz yolundan gitmeyik. Потому что anda usta gerek. Biz endi usta değiliz. Bu zarar ko'rgan avantaj 7 şirketinin advokati o'zi demek 31 bin гривна zarar keltirgan Qrim tatarlar o'zi aksiyasining yakarlık noktası çalışmayıp o deyki bu zararlar ödelse onu vermeye razı olsalar demek bizde pretenziya olmaz demek. Biz tırışırıq o apay da bizge verir paraların. Dan biz onlarga koyarıq. O sasıq şeylerini yazgan için dan tırışırıq işte onlar da bizge dan para versinler. Öyle kaldırmak biz bu şeyin. Tırışırıq, bakayıq şimdi ne aytacaklar advokatlarımız. Çok sağ olun. Veysel Ağa Sarabelялов Новоалексеевка meclisinin yol başçısı öz pozitsiyasını aytты ki vatandaşlarımızı içte kaldırmamız demek mahkemelerge katlamak gerek olsa advokatlarla iş tutmak gerek olsa ve böyle halkımızga karşı yapılgan aytılgan hareketler sonunca takip edilmesi için barmağa hazır olganı bildirir ve içte çette kalmayacağımız böyle bir özlerini kaldırmayacağımız böyle takip edilgenini dep aytты. Meclisine mahkeme bitti da bir kere hatırlatam gelecek mahkeme Mart'ın 17'sinde olmak gerek ama unaca da bazı bir şeyler çizile bile belki cinayet dava da toxtatılabilir iki taraf gelişse. Gülsüm. Çok sağ ol Şevket. Bu bizim muhbirimiz Şevket Namatullayев edi. Genический rayон mahkemesinde Kırım Tatarlarga karşı esassız davalar hakkında bizlerge canlı yayında meselelerini aydınlattı. Saygılı arkadaşlar, men da bir kere sözlerge aytıp bereyim. Bugün Genический rayón mahkemesinde iki Kırım Tatar Adilivergege Feysi Tumer Abdultayırovga karşı cinayi davası boyunca mahkeme oturuşu ötkerildi. Demek olarını
кануни қожалық фаалиетіне тіренуде қабатлайлар, оларға қаршы даванын açılması teşebbüsünde avantaj деген АЗС идаречisi Надежда Аникеева bulundu. Bunu Ukrayn ve Kırım Tatar faallari АЗС'ni qamachaf etken son yaptı. Malum olğanı ki o vaqt mart ayında asker vatandaşlık teşkilatının faallari ve pervasız olmagan demek bizim semirdeşlerimiz diğer Ukrayn vatanperverleri yerli avantaj деген АЗС'nin idarecisi Надежда Аникеевa'nın o'zining ijtimoiy ağlarda Kırım Tatarlarga qarşı bölek xenofob çağırılarda bulunganına karşı narazılığını bildirip АЗС'ni qamachavga aldılar. O vaqt bu qamachavga o'tkirilgan yerga polis xodimlari kelip çıktı. Kırım Tatarlarga qarşı demek protokollarını tızdı ve bugün bu qabatlangan iki Kırım Tatarına karşı esassız dava boyunca mahkeme oturuşu olup geçti. Növbetdeki mahkemede mart ayında olacak dep aytıp berdi. Qadı bunun canlı yayında seyir ettik. Men ise bu canlı yayını şimdilik yekunlemek mecburiyetimden böyle haberlerinin upgrade'ını biraz bereyim sizge. Çünkü bizlerde bugün informasyon programması da akşam devam edecek. Saat 17'den Kiev vakti boyunca saat 20'ye kadar ve sonra programma Prime Mujdabayev'da devam edecektir. Fakat müzakere edilmesi mühim haberler sırasından şunu kaydetmeye isterim. Bugün işgalciler Sudak'ta yaşayan Kırım Tatar faali Rifat Kamilov'nın evine basıp kırdı. Demek Rus polis xodimleri onun evine sabahtan kelgenler deb bildire Kırım Birdemligi teşkilatı. Malum olğanı ki bu vatandaşımız da 2019 senesi iyul ayında Moskvaga işte Kırım Tatarlarının davası boyunca apellasyon mahkemege bargan edi ve o vakitte Moskov polis xodimleri tarafından tutulgan edi. O vakit ona karşı böyle memuri protokol tızdılar ve bugün 21 dekabr günü Kenne'de onun evine işgalciler basıp kirdi. Bu haberini yayınımızda müzakere edecekmen sonra elbette ki suv meselesi de açık kala ve kritik kala. Çünkü geçenleri Ukrayna Yukarı Şurası'nda milletvekilleri Kırım'a suv vermemek ile bağlı kanun leykasını böyle registrasya'dan geçirdi, kaydetti ve Rusya'dan buna reaksiya var. Onlar bu hareketlerge elbette ki böyle isterik şekilde reaksiyalarını verirler. Bu ve diğer meselelerini akşam yayınlarımızda müzakere edecekmiz. Olunu saygılı dostlar, görüşkенше.